Welcome back gulte ho. Mihim ihivin koi ham su khiel nei loading. Su khiel nei kha chu aki phatlama ngai dam aki thuma hi le kun angai dam da ding ham. I pidinga hi chi thu hi ka sei ham iti le. Tuni thusim I sei deu hi thusim ta ta. Ankur Arora murder case akitin. Doctor ho chat vaiji a mi khat hin kho anaki chai lo hi. Hi chi film hi thusim man luta a hin. Ibon chawa azona chan inave che divin kahin te mi nahi. Thusi mahung ki parin Mumbai ya Shikhawat hospital kiti hospital len ta thupi ta khat hi hung ki vet sai. Hichi hospital hin doctor min thang ta khat doctor asthana kiti pa hi no ma hi. Ama hi surgery ho jong thim mo mong jing a hin god of surgery azong a ko jing o hi. Hichilai hospital achun business mi min thang ta khat hi accident zia ki sukha a hin tol ta ve achapa hi lungim wal jingin asthana kom hin aga seita na hi le asthana jong hi mistrik ta a hin mi ki thupi sa ta ti ding ham hintin aman jong achapa komen hi ta hin a seitai ama sa penin patient kom na hin nai lo diu nain ko teu hin nang na hin avel vela thu nei do loading athum na chu a hi le kei hi doctor thempen kahin napa hu do the kei bo kahi ati pe apau dana ko na chu a iang dan aki thupi sa dan chu het do jing the hi tai aki sukha pa chu operation room hin puilu tawin operation hojong apan tawe operation room a hi doctor ki chu lai tam ta jong he doctor asthana ko ma hung ki chu wa hi patient pa chun alel hoi hoi jing ta na hi le asthana injong doctor romesh ki tipa ko ma chun injection alung chang hin kap in ati tai milung chang ki tia na kap khalo lai a hi je chun romesh song chu ading chang jing tai phara ge sang ding a hi ta je chun asthana injong injection chu ala loi jing in patient pa lung chang chun kap lu tai chom khat zo phara chun asthana jong he operation room a konin hung do ki tan kami zen pau he so chading hinai all mo hi win ahung ti tan hi romesh ki phalam hle jing in asar pau kom chun engai damin atia hi le asthana ina kho poi ICU wa damlo ho kho ve chingle ta na ti pe romesh hi alung thladi jing tan aji chu ama he surgery ball aki chu lai ta hi doctor romesh hi doctor ria hi to thakhada na ato hlon hin thakhada room khada hi hlona hi aji chu mani hi ki lung se ta hi hlonin romesh song lung na ta je chun ria in surgery ma sapen hi chulem hi ta chun nge hi ding ham ati pe aki chen hlon lo bo a hi tan amani hi ji cha banga hlon jing a hi tai tu alima I mu pau hi Shikhawat hospital nei pa a hin ama noya he doctor asthana hi jing a hi tai hi chi ji a hi doctor asthana jong he hospital nei pa bang bang a hi jing a hi ni khat hi nupi khatin achapa Ankur ki tipa he a hin pui tai Ankur hi kum git be bo a hin alain awai hi anat sa jing a hi hichi hin doctor mesong aga lut ta na hi le anon jong anat dan ho chu a sei pe awai ho chu a khoi le in ama hin appendix dinga agin mo hi tai Ankur nu kom chun a sei pe in tu zan hi hospital in vin lang jingting le test evol deu hi ati pe Ankur anu hi aji pa hi to na ki khen hlona hi tan tua hi pasal dang khat hi to kilung sit hlona hi tai Ankur in jong hi cho hi a hen kho ki ti asa lo hi jingka langa kawai ana e ati cho anu hin akileba hi sa ji chun skula jong ana sol tho thovin a hi achapa nat na ho a hin het zuwa achapan anat sa ding dan chu a hin gela hi le aki si wal jingin Ankur kom hin akap ludin ne ngai damin jingka na waina na sa na sei ho jong chu na bol thu ka hi se ati pi na lai hichilai don hi minu le mi paten I ki het che divin ka de na hi chale naute school che nomrozi akilep jong mai the hin a hi wang cho awai ham alu ham anat sa na lai cho anana ta ta hi le I to bang athu ding ham ti hi gel ma sat anga I na hi doctor asthana jong hi ahulu tan romesh in jong anat dan ho cho se pin appendix sidinga agin mo top jing a hi asthana in song them jong apo hi mai thei cholem nat na dang jong mai thei ati pe romesh in jong appendix sidinga a sei te je chun asthana jong he alung hang thim jing tai asthana in jong Ankur anu le pa ko ma chun tuni hi ki gut da jing win operation room ong loading hi ati pe romesh in a hin latan pai jingin ong nge ding hamsar tuni a operation I bol diu chu cancel a hitan Ankur bol thei hi a hin ti
operation room awang pon jingteng labo I bolding hi ati pin asthana na da thatai room pamlanga chun asthana injong Romesh hi akimopi tan ano tai ipidinga thu ka seizo se chu nei nilham operation room awon jong chu ka het tho hi hospital hi na phatwanga chu che loading a hin sum imu lewbo hospital che theya hi doctor I hi wa I het diu khat chu business banga iman lova hi le ki che the loading a hi ti jong a sei pe sumne ding dan sumla tam ding dan ho a sei se a hi le Romesh in atat mo le jing tai azi chu gial to na bang lo jing a hitan adang ho wang hin doctor asthana thu sei hi adi sa chi ovin hi angkurin jong apan ada hla anu lung nat dan ho chu sein kalit ting le kanu hi nom ta kawa ading hi ati pe hi che chu na kingai pinuria hi Romesh komen hungtan result ipi hamati le in appendix bo a hinai nangle asthana te hon na deiwa hi le tes adang dang jong ibol theina lai chulem ati pe ayeng enga hi a ho hi ilanga jong chun Romesh hi alung hang thim jing na lain ria koma jingteng jong le asthana in ke operation room a ilu sa loading hin nangin chapang pa phate cha na hin vet ching ding hin te ati pe angkur hi gilkel le jingtan anu ko mane the athum le ka khat zo teng operation hi pai ding ta cho I ma cha na ne the loading hi tua ati pe nurse Rusina hi hong lutan aman jong angkur nu ko machun nangin operation aman cha ding thil ho hi naga cho ngai ding hi ati pe tai hi che chun angkur nu jong hi thil choding in apot do ta na hi le hi chika cha chun angkur hi gilkel wal jing hintin aman jong changla chu nga le gup lang anane man tai operation room chun angkur hi atol lut tawin nurse nun jong phati chan adonge jingka ko na tuile ne thi hona bol lo hina chuna ati pe le angkurin jong ki phalam ta chun nurse nu ko ma changla ni le thumwang kanane mane kanu ko ma sei do hi ben ati pe hi che chun nurse nu jong chu lungkim wal jing tan azi chu operation ki bolding chu sung theng se angaya hin I ma cha ne lo ngaya hi nurse nu jong asthana kom hin a chi tan asthana hi le phat sia ki boisa ing Rosina in jong doctor asthana kom chun operation hi ibol thelo divin tai angkurin changla anani tai ati asthana in jong hi cho chu howal poi awai su theng pe the hinai ati pe ni operation chu hin pat diu hitan angkur anu jong hi signature ho kai sa tawin hi operation apat masang chawa chun asthana in jong thil khat ka sumile I pi tam tin a gelin hi a pocket a kon chun phone an ki off lo lai hi ji chun hi chi hi hin te atin phone off tai chapang pa thil ne su thing pi ma sa ding ti chu ana su mil a hitan operation chu hin pan ta ve phachom khat chuvin angkur awai a hui pe ki tawin operation ho hi ana chai hui tai asthana hil angai banga chun aki thupi sa hle jingin homan bi manin jong umpon zep eng dinga bo dei uma hi a hai na hi hung ki su motan doctor ho zo si lungkim tawe alo langa thil uma hi sa wang ma chun I ma cha chop do thi de evin doctor asthana jong hi het sa tawe na hi che chun doctor asthana in jong awai ana su thing pi ma sa lu chu a hin kel do tai doctor dang ho jong chun thil ani zia alo a hi ti het je wachun alungo hang hle jingin I pidinga na sei po lo ham ati doctor asthana hila ki het mo sa te jingin angkur chu ito banga aboi pi wang chun a haina ki su lo je chun koma in om den ta na hi angkur chun thil anani hin awai su thing pi ding chu kana het hin kana su mil hitai ati doctor I hi chi win iki tho khom lo diu ham nang ho jong operation ana panwa na gel do mo ham ati operation I bol na wa thil isu khil ho he pamlang ki ti het sa pote ola keilanga na pan gut lo ham keilanga na pan lo wa hilawang kamel ma na hi jing di wein kamel ma na pan lew na certificate degree ho cho I ma cha pan na loading ita ati pe alozi chula hedi povin hi chi phar chun riang hi ki phalam ta in za cha tai na chi tam angkur nu le pa ko ma chun operation ka bol chaivin a chop a ki su thei tapon oxygen level a hlom ta ji chun alulanga lu thei tapon hi chi a koma au mai ta ati pe hi to bang thu aga za chu angkur anu le pa hi a kingla jing tai ria hin zo a sei jing wangin a hin ho hi anup sa thei tapoi amazong room sunga ga chi a hil Romesh in adong tan ria in seva ding hetapoi Romesh in jong agin mo thim phar chun angkur chu ga veda hile koma in anom tai
anu zong hi akap kap jing tan I macha zong ati thei tapoi Dr. Asthana injong nurse Rosina cho ki movie tan register a bola le kha thema sut na veda hi le nidan ka khat masanga chu Ankurin changla anani chu anaki sune Asthana zong lunghang hle zengin ipidinga na chut kho kho hamati Rosina zong adon but kidin sar changla ni thu chunang zong ka seipi chula ati pe Asthana injong asung kho ke uding chu kana su milji in tuin a boy tai ati pe operation masanga changla anani chu 1 hours a hin Dr. Panjong 9 aso tai Rosina om la thil boy thei a hi ti he ji chun sum tam thim ta hi apitan na kholang wachi ta na ti pe Ankur hi adam laya chu Romea si upa banga agial jeng zia Romea song hin angai na jing a hi Ankur ko machun a chilu tan aman zong avet le a hi le asam la chun alu ho chu anana rin hi ipi a hi chu hewa pon alo ki pe alo ne ding adon ding ki pe ho chu avet a hi le mi him alo ting le anani sa jiu ho chu a hi tai amasong alung jing khle jing tan agana ganin register lekha ki sut na ho chu agavet gora hi le hichilaya Rosina ana pangjinu chu ana tapoi thilwang hi adi lova thil hi asel oma hi ti he cheta ji chun ina hin a chi tan Ria hi akina api tai Ria koma ipi momo mam oti sunga chu koina hu do go ham sei do singin doctor na hi lo ham alo zia lo them na pi ho jong chu kamutan ipi thil so ham sei do in ati pe Ria hin a sei ngampon akap jingin aloji he lo hi aji chu a sei do a hi le Romesin Dr. Pa ga bol cha ki ding Dr. Pan ani hlona akai do ding chu ki het hi Ankur hin anat na hi kining lovin a hin lelki tan a hai na ha saki da hetai a hai do thei tapon Dr. Hozong aki thovin Asthana zong alungim hle jing ne hi Ankur chu itabanga opla hi pam a bol pi wang bachun a phachum tapon Ankur zong athitai Ria ding hin a boy mong jingin ama hin a sei do aji yong he lo mo ka jing a hitai Ankur anu zong alung nawal jingin kam khat jingong sei talo chun a chapa thilung chu akipomin in langin a chi tai Romes hila alung hang hle jingin Dr. Asthana hi aga ki movie ta na hi Asthana kom chuna seipi nang ka senior na hin nang hi ka pathin banga ka gel jing hi koiham su khil nei loading su khil ineya iki sei do lova mi a thi kha a hile mithat a ki hi ati pe Dr. Asthana injong Romes ko machun ipi thu na sei hi na ki hedam tuana thu sei ho cho thupi ta in geleng hichilai lu ina zong thelo ding hospital dang ho azong na na to thelo ding hi ati pe tai Romes wang hi olmo be se di pun a kho him poisar hospital a ko na nei kai do zong la kho poi a hi wang khat ve be Ankur anu la pa kom khun ngai dam ki thomin ati pe tai Dr. Asthana injong anaton but kidin Dr. kahi mana cho kazen zo si zo adam do ding na hi sa ham ati pe Romes in adon but kidin su khil nei hi le chun dam do mai the hi su khil na nei zia su ngai dam na ki thum ngai hi ati pe Asthana jong alona ji hepun anada thatai Ria pa hin Romes le Ria hi ki cheng thlon le ati hi to hi final year bo hi tan kum ki teng le nang ni ki chenong ingai to diu hi tai ati pe Romes wang alungiala i macham theipun hichilai party yong cho thibbe chan ada thla jing in hi Ria le Romes song hi thakhala om khom hlon wangin akina na ing hlon tan alungial hlon jong ki to theilo jing hi tai Romes in Ria ko ma chi win lang nang hon ngai dam ki thum jing win acha pau thada na hiu na ki het lo ham ati pe Ria na don bur ki din iken ipi ka loading ham Dr. Asthana khu iti ka melmang aka geling thading ham kapan iti lak lang ka doctor ki chu na dinga asumang hin ama ka sulung hang kha hi le ka hin kho ki chayeng ding hi ati pe alona je chula hetapon Romes in jong Ria ko ma zona pending in keilanga na panding ha iki hending hitam ati hita ado do jing pharchun Ria aka pumpumin ki henta hite ati pe Romes song alung na hle jingin masanga Ria amono aum pizino chuto ki banglo jing a hitai hichiji chun amazong ina kun hin apot do tan Ankur thipul do nakin a in ko ten anaman lai ta ocho amazong hi aga chi in le khathot khat hi apitai Ankur anu le pan hi chele khathot asim do zo phatlonin Romes hi agana ganin hongki mu pi paithon tai Romes in Ankur nu le pa cho operation room hin apuilu tan achapa abol da no cho asei pi tai
su khil na len ta anani ho zong chu a sei pe tan na chapau hi a thau hi ati zingin hi Ankur nu in zong a chapau ma bangin a gel zingin alung na wal zingin ha kapin a kap khit tai Ankur nu le pale rome song hi lawyer khat aga ki mu pi tawin hi case bolding ati tawin hi cha lawyer no hi amin kazori hi kazori in zong Ankur nu ko ma chona seipin Ankur nu hi nandita an ko zeng te nandita ko ma chun tuana ki din te pi ding ho hi mina sata a hi win hi chi sanga chun nop le sum tam ta na ki thum the hi ati pe nandita zong a don budin ka chapa la ki mu ki de taloding mi cha mi naw hi ta bol ki lo na diwa chu punishment amu nga ye ati pe tai rome song chu phati chan a sepi masa in ki si bol wa kun le doctor pan hin vet nom loading na kai do te ding hi ki he ding in ati pe a jing ka hin doctor asthana zong ong tho do newspaper avet le alima ki mutan ki sa bol thu chu a hin ki sim do tai alung gimwal pharin agana ganin meeting anei pai jeng ove hichi meeting a bol na wa chun riyang hi a kovin hospital nei pa si khawat jong omen chuting le lawyer min thang ta raji phong oma hi Ankur operation ana bolwa athuli outinga anagin mo pe na chu riya bo hi ata asano hi hichi ji chun riya hi adong tawin a hi le riya hin I macha koi macha komen ka sei do po ati pe tai akai do tho diwa khe jin romea song hi a chetan haina le kha hi doctor asthana ga pitai doctor asthana en jong romesh ko machun mingol ta miki gumsa ta ati chu nang hi na hi ipi momo na gel hamati pe le romesin kangol nai ka ki gumsa nai a hi wang lang to banga doctor chawai ta hi sanga hi da chu phazolo ham ati pe ko da hin hung khe pan tawin kazori in jong diagram khat hi a hin la to in phati chan mi pi avet sa tai Ankur chu operation ki bol masanga thil anane cho doctor asthana in jong a he thovin ipidinga awai chu ana su kyo masa lo ham tin adong tai hena sa thil ana bola asial tup ki ji a he mithat to bang a hi tai ati hi je chun khal holanga rajiv lawyer pui hungding do tan aman jong doctor ho hi thim mo chan abaya bai jing hi ito bang banga chu tu azong thim mo chan ki ro hi death certificate azong Ankur chu a chop ki su lo ji a thi a ki suna hin ama chun chop nat na jong anei hi ati tai hi chia I het diu kha chu kazori iti nu jong he mi pha wang hi de lo hi ama hi rajiv hi to na ki de hlona hin rajiv hi a senior hi zia a thu a om jing zia hi rajiv hin ji jong anei hitan kazori hi ni pi angai to a rajiv hi agi pi ji ham a khe de poi amani zong a kheu to jing hlonin sum amu tam thei hlon na dinga he case hi sauta akai sau go do hi hi chi zo par chun kazori in jong handwriting expert ho khat he a ko ta ve 1 hours masanga thil anane hi akisut chu 9 hours anakisut ta ji chun avet sa tawin a hi le hi chi te she pu jong chun 1 hu 9 akisu a hi ati jeng in hi mi vet dinga chu kazori le rajiv hi akide to hlona akina hlona bang banga kinil to jing ji hlona hin a hi wang agu a ki mu to jing ji hlona hi kazori in jong rajiv hi ki mu piding ni hlai na hin ko ki tan rajiv phong aga che kazori in jong naw ka vop tai ati pe le rajiv in ipi ki loading ham suhlatan ati pe na hi kazori wang hin rajiv hi alung sit ta hin tin amit hlia bul sing tai hita na kheu hlon chu gala konin romea sin ana mulli ta na hi hichi thu Ankur anu la pa ko ma se ya hi le agana ganin kazori hi ki mu piding in ache ta ve kazori a room chu asungla konin ana ki ponin thil ho chu po la jing tai ama hon I to banga ko wangin kot a khon lo pharin romesh le nandita ji pa jong a ki tho hlonin kot chu ane hong hlon tai kazori chu akama konin achil phone ho hi anaki not jing town ama hin naw su hla na lo anane eta na hi anaki ne khil a hin agana gana chun hospital hin ana zen ta ve kazori achiding sa na hu do hi je chun kazori jong aki phalam hle jengin aki pawal jengin ami hlia pul tai Ankur anu ko machun nei ngai damin na chapa thara pang ho zo se got nai pi te diu hi ati tan hi kazori chu aki si a hi ti het ta je wa chun Ankur anu le pa le romesin ana ngai dam ta ve ko de hinong kinel ki tawin rajiv in jong Ankur nu ko ma
signature na kai masang ting le lekha ipi ki sunham ti hi na simji lo ham atia hi le Ankur nun jong ka simji nai ati e hita chu na simji a hi le point number 2 na chu simin ati tai Ankur nu in jong a hin sim phar chun operation ke bol masang ka gup ka git masanga he I macha ane loading hi chi chu NBM anakiti nothing by mau akiti na hin Ankur nu chu thim mo zo achan tan na chapan thil ane peda nang hoila nom ham ipidinga na chapan ane sa ham ipidinga tu a doctor ho nang o ham ati tai hi chi zo phar chun kazori zong ding do tan nan di ta chu medical a dam mo na min ho them he adong tai ado ho chu khat cha hi a he po na hi le zatspu hi adong kitan nangin NBM kiti chu na her kha amatia hi le zatspu zong hin ana her kha lo da na hi hi chi phar chun kazori in zong zatspu ko ma chun tua chun I mutawe I bon chawa hi iti medical min ho them I het du baham azending doctor a hi win azen masanga thil a khol ma sat diu chulem Rajiv Saidana hi I bon chawa medical isim zo teng labo hospital a admit ki bol thei diu hidara hi na atile khar holoi zong hin seiding hetapo ve kora ki ken pharin Rajiv hi kazori chungin longhang hle zinge kes hi kai sauding bo iti ding hin hat ding na ti de lo ding hi ati pe tai kazori in hiti chu ham kana su mila hi ka TV vet ding khowala ati pe e kazori hi khat holanga apan hi het pharin Rajiv hi longhang hle zing tai Romesh le kazori zong hing kwalangin an chi hlontan nurse nu Rosina hi aga ki mo pi hlone Ankur thu a sei pe wa hi le Rosina zong hi king la zingin amit li hung do zingin hi aji chu Ankur hi ana het wal zing a hin Romesh teni zong hin Rosina hi ko da hong dinga ga ko hlona hi hichia hi Rosina zong hi no ma hin thilum chan ho zo se chu a sei pi tho a hi courtroom a hi pharin do na hi a hin ne ki ta na hi le Rosina hi ni pi agial do ki de tam Ankurin changthla ne thu chu kei koma zong a sei khapon midang koma a sei hinte chuteng le doctor asthana zong ken ka sei pe poi ati tai azona pena nurse Rosina bo hi an kinep pi wa hitam Rosina hita hin sei ki da hi le abon chaw hin alungu a hlade jing tam kinep na nei ta po ve alungu na thei hle jingin a in che wa hin tawin zana hin Romesin amangin Ankur a hin mutai Ankur operation ki bol masang Ankur to na ki ho no ho chu a hin gel do in Ankurin hi to bang operation a mi thiji am tia ana do ale Romesin koima cha thiji poi nangjong na dam se ding hi tia ana ki tep na chu aman zong a tha be a boi pi ki ding a hin ti tai hi chi phar chun agana ganin kazori yong chu kovin Ankur te hin a chi ta ve Ankur a lim ana ki khaina hi a hi zong a khai thau a hin hi chi hi chu ala tai aman zong a seipin Ankur nu ko ma chun hi chi hi a hi Ankur a lo hi them khat na na hi zong le I proof do jing theidu a hin hi chi a hin test bolding in thot tau te ati e ama hon zong court ko ma hin ni li phat a thum be win test bol sa dinga chun Ankur a hi chu ana thot ta ve hita ni li a thum be the chu thil khat khat hi amu do hi tai ti chu manis te ho zong hin a he ta win alungim hle jing ta ve phone ho hi patichan track a bol win a hi le Romesin technolab ki ti hi ana call jing a hi technolab a chu fingerprint le DNA ho hi test an bol ji wa hin aging mo pai jing o ve report la ding hin Romesh le kazori zong hi ana chi lontan report a chun agel bang win Ankur a lo ho chu a hin hedo ta win hi in langa hong ki le kitwa a hi le asthana te hoin mi phalo ana koyu hi tan mi phalo ho chun Romesh le kazori hi akitel pi win report ho zong chu ana la pi ki ta win hi hi chi cha khat bo chu kinep na zo na pen anei u hi tan hi chi zong chu la pi kitwa hi le alo ji hi mim wang he ta po ve Romesin zong ria hi ga ki mo pi ki tan ria koma jinghu nang phat a hi tai nang bo hi ga kinep piu na hi tan I pi na hin seiding ham Ankur a thi hi mo sia thi jing dinga na koi ding ham nang thu hi nangin lungse din ei ki thu pi win ati tai courtroom a riyaung hi do na hi nei tawin riyaung hin phati chan ki tep na nei hi chi phara hin sei chu I pi ham iti le operation ki bol chain Ankur a chop chu ahung ki su mo tan hi chi zia chu thi a hi hin tiki tai Romesh te hon ria cha khat ana ki nep pi ki ru zong chu hi chi zong chu ki chai ki tan tu awang he ki song close a bol ta win hi
Riyaung hi Dr. Asthana rumin a chetan haina lekha hi agapitai. Asthana zong na lungdong hle zingin hibang na hapana nang hi top doktora ka koi gut na hi chula ipidinga nei da hla gut hamati. Riya in zo ka sei khop tai thil isu khielu chu na het lo hamati pele. Dr. Asthana in zong thil khat bo isu khielu chula mi him le len isu khiel ziu ham Pathen in zong asu khielo na hi sa ham a hin ti. Riya inong a hin nelin nang Pathen na hi lo chu a hin ti tai. Asthana ong ki senin Pathen ka hi nge hilam mi asang aza athiding ho zong chu ken ka zen dama ama ko ma ka sol ji lo a hi ne het lo ham ama bang ma thanei na ka nei hi mi him ayal bai a ping sol amit be ana be themin a pin sa in hi cho kho ama su khil hi lo ham ken thil khat le le ka su khila a oya changthla na ni sa chu kala do lo ji a bo ka su khil a hi in hi chi mana chu hi ti ta punishment ka mu ding ham na Pathen win gen thei ta mi him a koi teng le ke ko ma hin zon ji win ken ka zen dam ji chu lem asang aza su khil anei nunga zong su khil nei luwa na gelwa hi le ke zong su khil nei lo ka hi ati zing in hi athu sei ho hi Pathen ta san lo dinga wang chu amen ti jing ding bo ba thowa hi a hi wang chu gel chin lew hen doctor pa chi in a thep na ana pi chu koi ham Pathen mama a hin ahung pen sa koi ham Pathen mama a hi kit in Pathen in lo le ai chu mang chahi le iti mi a zen dam ding ham hi chi ji ami tam ta mi ching mi thim ho he Pathen to banga ki gelwa Pathen lova a gel leng ziu hi Asthana in zong Pathen ke ka hi atin a vel vel a chun a o bem bemin a sam sam jing ta na hi le Riya in nong seiding a hepon thi ben hospital hi anada thatai azinga hin patient ho zending in Asthana zong aga che gi ta na hi le TV a chun Riya ko ma thil sei ho zo si chu a hin hla ta ve na hi Riya chun a gu cha video anala hin Asthana tu sei ho zo si hi mi pi zo se na hin het hi tai hoilanga zong hi o zinga hi tai ti chu ki het pharin shikhawat ko la bol zong le phone ala pi tapoi mi pi zo sen Dr. Asthana a phat lo na le Ankur atha a hi ti chu ana het ta ji win ama hi mat ding in a hin hol ta ve hospital a ko na hung pot do pharin police hon aman ta win hi ko ra hin a chung thu a hin tan ki ta win zat pun zong Riya hin courtroom sunga zo ana sei a hi ji chun sang som ni fine a bol sa ve na hi Dr. Asthana zong hi kum thum zen zela omding sikhawat hospital in Ankur te hi krol som zen api divin thu atan tai kajori a hi in Ankur nu le pa a hi in Riya le Romesh ama ho zong a ke pa walwin amit liu apul jing in hi Romesh le Riya ong hi hung ki ngai tha ki hlon ta na mani zong hi ke pa te na cheng khom hlon ta na hi Golte ho tu sim chu na ngai nom ding ka ta sane Pathen banga na ki gel jing pa mi ki chi sa pu mi ki bol thei sa pu chu azona I pi chang tam ti chu I movin ei ho zong mi hau ta khat mi bol thei ta kharin a hi ati le adi lo pi pi zong chu a hi banga ki koi jing loi ki tama hi ti chu izat le inam I ho to zong ki to lo jing hi zong le thuta idin pi jing diu hi azona pena I ki tim naw a hi hi chan hin video kha taw hitin na vet no ma hi le la in bolin lang video ki le chu thet khat to email mu ki taw hi te